Trenare yari ya Claire ubu Camon Lions urabona ko nyine admin yahindutse. Aperi rero barishimira ko Memel Dao yagarutse, shaka kwereka amafoto ya Memel Dao numero 10 yaragarutse rwose ari mu kibuga ubu ngubu imatch umutoza ashaka yamukoresha nta kibazo. Ari gukora imyitozo iri collectif kare. Raouf Memel Dao kunza Aperi sera mukumema Emmanuel imitima mwe. Kandi imyitozo rusange iri collectif rwose. Bivuze ko uyu munsi adahari. Ngo arahari yakina. Yakina ntabwo rwose. imvune imaze umwaka imaze uko ibyo Yakina rwose umuntu uri kumwe n'umutoza uri gukora imyitozo iri collectif. Umutoza ashaka kandi yatangiye imyitozo ejo. Oya. Yatangiye imyitozo ejo. Aperi yaramumisinze cyane. Yatangiye imyitozo. Urumva mu mutwe ikibuga kirimo. Buriya niwe mukino. Cyane gukora imyitozo. Ariko mwarebye imyitozo ariko mpamvu imyitozo ngo yuko atari marahangana n'abandi muri deka. Yakina. Ari muri deka. Karenzi. Yakina. Ikibuga kiri mu mutwe. Witwa nuza ngo avuga ko Memel Dao atari mu kibuga bimugora gukina. Bimugora kugaragaza urwego roya. Uyu mugande wo ku ruhande. Omedi Kiwanuka. Niwe muntu uzi gutekera kumushyira umupira muri vide vuba. Kuko we yizera kwiruka. Yazi kwiruka cyane. Kandi akamenya nibwo yageze muri box ntabwo. Iyi foto niyo myitozo y'ejo. Ari kumwe na deka. Iyi deka. Uzi gutamumenya. Imisatsi twatunwere dukuye. Wagira ngo ni Mozi. Uko umureba ukamyoberwa. Mozi Fred amurusha kwafe. Ni foto ari kumwe n'umutoza. Mozi Fred afite tentire. Ni foto ari kumwe n'umutoza. Wagira ngo siwe. Urumva kazo. Ni imisatsi bakase. Uyu muhungu ngo azi kumushyirira imipira mu migongo y'aba defenseur. We yizera ko ntawe boda ntawe umukurikira iyo yerekeye irya azi kwiruka. Abadefenseur benshi bo mu Rwanda n'abanebwe. Ariko uko kuva Dao yavunika ko Kiwanuka yasubiye inyuma. Yasigaye benshi. Subiye inyuma cyane yasigaye benshi. Inyuma bavuga ko ari we muntu baruboneka niba pasa abanza kuzenguruka akabanza guhindukira akagira atya. Agasubiza inyuma ruboneka. Aperi iri cya kabiri cyari irari muri Sekafa kubera ubwonko bwe butekereza umuza inyuma sinzi. Umukino kinasatira utekereza gute gushyira umupira inyuma. Uyu rero agira atya. Itangiye assist bango azi gusora imipira agashyira mu mpande undi akiruka muri viki. Akiruka kandi reba ukuntu yasaga mbere y'impinduka zigamije iterambere rya Aperi. Reba nuko azivuze wagira amavuta bamukuyeho ariko n'ibitsikere yarabigize freshere bazi mu n'ibitsikere yarogosha ariko barasa komeruka abakobwa iyi foto nubwo yasinyaga bogosha ibitsikere iyi foto ni igihe yasinyaga bambaye Raouf Memel umva kazungu ngo komeruka ngo abakobwa ari bogosha ibitsikere n'abastari atakubise herena mu izuru atakubita herena mu izuru kazo Memel togwisi uri fite muzoro burese togwisi mu izuru cyane siko rifite n'undi wa basket ariko oya ni kama oya wakafite urumva ana kano ku ruhande muri basket todo barifitemo hano kazu hano nk'irya w'amasayi wakafite hano ku ruhande gatoya ariko muri basket todo barimo hano imbere uzabona byinshi ariko barahindutse kabisa birasa neza abasore batobora amazuru basket ni ibindi bintu birasa neza cyane namenye umunyarwanda muri basket y'abagabo urimo yembwa miliyoni 18 ku kwezi ninde muri basket y'abagabo uri arimo Aperi yaguze ubu witwa Gaston 12 by'amadolari bamwogosha imisasa itajya muri Tunisia cyangwa mu Misiri 12 by'idolari ubona ngahe Gaston yari mu ya Gaston yari yagiye hanze Gaston sindi izina rye ninde rega yaramusinyishije muri Chizewe na Steve agomba intwari yanyu n'uwo ni Steve agomba intwari hari rero n'uwitwa Diedone uramwe nga 12 ni miliyoni 17,500 basket irimo amafaranga 17,500 ku kwezi ntacyo bavuga na umupira w'amaguru reka n'abana oya no muri football hose mu Rwanda nta mukinnyi nta uri hafi yayo oya ariko nabanshobozwa basanzwe bari muri 7-8 by'idolari urumva atari 10 na ubwo nayo niyongera ba Donis bari muri 10 azaba ari mu 10 nshobozwa barahembwa Aperi se yishyuje angahe we ndavuga amakuru ya Aperi nitonze mfite amakuru menshi muri ikipe ngabo z'igihugu ntago iragaragaza ibiciro so ubwa mbere waba yibeshye ko ufite amakuru ibiciro se si 2 3 10 20 nubwo bajya bajya accreditation ariko ntacyo Aperi rero Karenzi mu gitondo nibwo nge namenye ko hari abakinnyi babonye invitation zo gukina igikombe cya Afrika muri equipe nationale ya Uganda Cranes pitch yongeye kubibuka mu babonye invitation mu Aperi yabonye invitation harimo Ronald Sekiganda ndetse na Denis Omedinho Liste ya Uganda ntirasohoka ariko zandani zivuga ko bamaze kwakira invitation bivuga ngo bashobora rwose kujya muri Maroc
FIFA iteganya ko abakinnyi bazakina igikombe cy'Afurika bategerejwe mu makipe y'ibihugu bagomba kugerayo nibura tariki 15 niryo tegeko ngo club zemerewe kubagumana kugera tariki 15 z'ukwa 12 urebye tariki 15 z'ukwa 12 na isa harabura ibyumweru bivuye uyu munsi birasa nkaho faza rizabigiye kurangira dufatemo n'akaruhuko ntabwo hazasiba imikino myinshi cyane kuko 15 hazaba hasigaye imikino ingahe se yego komanda 15 z'ukwa 12 hazaba hasigaye imikino nk'itatu gusa ya fazari duhita tujya muri break zabari miki fazari turizajya kugaruka igikombe cy'Afurika kirangiye sibyo so ntekereza ko rero imikino bazasiba myinshi harimo igikombe cy'amahoro ariko shampiyona imikino bazasiba ni mike cyane baramutse bagiye muri liste ya nyuma mu gikombe cy'Afurika kuko amakipe ari guhamagara liste definitive ni bose uko ari batatu oya bahamagaye babiri ngo ni babiri nde Sekiganda na Omedi ntago bodaboda arimo Kiwanuka amaze igihe baramushize Kiwanuka ariko n'ubundi Kiwanuka amaze igihe bamusize ku ruhande bafite abahinga benshi bafite baranoye Okelo bahanga cyane bafite abakinnyi benshi cyane ariko reka tuvuge ko baramutse bagiye mu gikombe cy'Afurika APR n'ubu ntabwo yazabura cyane yaba ari kuri tariki 15 sibyo ubu uyu munsi urebye aho shampiyona igeze uburyo turi gukina mu muvuduko 15 imikino faze yari hafi kurangira 15 mu byumweru bibiri biri imbere bakazagaruka kare tugiye gutangira journée ya 9 journée ya 9 haraba imikino 7 haraba imikino 7 mu byumweru bibiri barakinamo nk'indi mikino 4 sibyo bakina mu mibyizi no muri byumweru barakina imikino nk'ine hakaba hasigaye ingahe 3 bivuze nk'imikino basiba yaba ari imikino 3 ya shampiyona wenda nibiri igikombe cy'amari zazamo aho hagati ubundi bakazagaruka rero faze turitangiye ntabwo ari ibintu bya danger bafite Dao nimero 6 bafite Pasi aba nimero 6 kuri Denis Omedi bagaruye kuko akagahungu kitwa Madusi kameze neza gahari Gilbert arahari barafinda kabahari iburyo Kiwanuka na Watara na Haji ntabwo ntekereza ko bizagira ingaruka kuri APR nyinshi ariko se ni final squad amakipe ari guhamagara final squad ntabwo afite igihe cyo gukora selection kuko nta mikino y'inshuti irimo amakipe yose nabonye finalist nureba nka za Congo Afrika y'Epfo Misiri Cameroon baje bahamagara abakinnyi 23 n'abandi batatu ku ruhande cyangwa bane bahamagaraga match rero bayihaye ugira shebuja Ibrahim match ya APR na Etincelle yongerejwe na Dieudonné ndetse na Amdan ndayambaje Shimwe Rene n'umusifuzi wa kane match iri ku isaha sanga yana isa saa 12 12 zuzuye cyangwa n'igice oya zuzuye rwose saa 12 zuzuye ekipe ya APR ikeneye gutsinda uyu mukino igahita ifata umwanya wa kangahe wa kabiri bidasubirwaho ibirana nubwo birarangiye kandi APR nitsinda uyu mukino ivanye mu birana hasigaye bindi by'abanyasudani ariko bya bindi yatangiranye sezo birabivuyemo APR nitsinda iragira amanota 18 iyitirusha Gasogi ibitego kuri aba yatsinze of course banganya ibitego bazigamye ariko nitsindira irusha ibitego iyitikura Gasogi ku mwanya wa kabiri ufate 18 haraza ko hari mane hagati yabo na Police FC kandi Police barusha umukino kuko yakinnye n'abanyasudani ni umukino umwe wongeraho ko muri weekend barihurira derby muri weekend barahura ane bahita bakuraho 3 nibatsinda Police dasigara rimwe in fact APR ishobora gukabaka mu mwanya wa mbere kare ishobora gukurura Police kuryo asigara muri rimwe gusa APR muri weekend oya mutsinze ikitsindira Police muri weekend hasigara minota rimwe cyane nabonye shampiyona kiri mbisi ziko na Rayo ziko na Rayo itsinze kirarane hasigara amata cyane rwose aya makipe shampiyona cyari mbisi aya makipe manini Police ndabona nko kuri APR ho Police yagize neza kubarindira Police ni inshuti ya APR Police yanganyije gute ko ejo bundi yanganyije na Musanze Musanze sinikubitiye APR ahubwo Musanze niyibwe Musanze ifite ntabwo ayibonye ntabwo abonye penalty bayibye muri iyi minsi Musanze ko ndeba yabaye penalty Musanze yibwe Musanze kwa Musanze agomba gutsindira match ariko na Gicumbi nabonye complaining kuri Rayon Sport igitego cya team manager wabo yambwiye ati rwose ko rimwe ijwi ryanyu rigera kure mwatuvuganiye ko twibwe muzamu bara igitego cya Fumanise muzamu baramusunitse uwitwa muzamu baramusunitse nabonye baramusunitse gusa kubera ko ari muri kafu yaje mu kavuyo ka corner ka kufra umusifuzi ashobora kuba atarabibonye ariko ikosa ryarabaye yaramuhiritse rwose magnifique dushaka rero nayo yabonye inoti itadizavinga cyane atatu mu gicumbere yabari ni nkuko atatu gicumbere yabari no kuri Gasogi yabonye inoti itagomba na penalty ya Kiyovu ya Musanze kuri Police
yariyo rwose iriya yari penalty nyine Musanze yari nibyo Musanze yagomba gutsindira ejo twarabyibagiwe ubwo bazasesengura nabo bashobora bongera bikubita agashi bari bamaze iminsi bitwara neza guhanwa ariko ubwo bahanwa ukwezi ntibagarutse bacucu ntibagiye kugaruka Kazungu abakunzi ba APR barakwinginze barimo baranyandikira ngo maze iminsi twabwiye kipe yari igororotse ni igororotse uyu munsi kuri match APR yo kubera ko umaze idafite imvune APR ikibazo APR ifite imvune Yunus yagarutse ntibura umusaruro kubera ko idafite abakinnyi Yunus ntabwo Clement niwe wagarutse igororotse uvanyemo Yunus